kubona ndi umubose vrema mfise amafaranga nkaya nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta ubuntu bw'ubuji busosa butera igisukari birababaje. Ubu rero ndatoye umugambi ngiye kuza ndaja mu kabare nk'aho ababose baja nze ntumako primusi n'izindi nzoga nca ntumako n'ifanta. Mbonye umuntu anzi nca nshira ifanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta, ikiyeri naco nce ndagishira munsi aho nzoba ndabishoboye pe. Ujya mukobwa vrema yo sister ngo hano ngwino nkubwire vrema. Sister witwane? Nitwa Bacemo mbaha nyene. Bacemo nanje ndi bose vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tuje hariya kuvugana. Mugabo Bacemo ntuzobivuge kuko noba ngowe babimenye. Je urira ku Android 300 ntabyo nzovuga kweri. Ivyo nibisanzwe Bacemo tugende dusohokane pe. Bosi wamusitwa munana waranenda. Bacemo uramana ukuri nukuri ndagusabye wikibanga. Urabona ko ndi umubosi ngiye kugusinyira imiliyoni 2 hama ubyaye n'uwo mwana nzomwiyandikishako nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo bikibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero. Aho ndavyemeye nzokubikira ibanga. Ugenda cyawe umeze nka wundi yambariye impuzu nziza hejuru kandi ndani yambariye kubiswe kajatabaguritse. Wewe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo. Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro. Ugenda cyawe umeze nka wundi yambariye impuzu nziza hejuru kandi ndani yambariye kubiswe kajatabaguritse. Wewe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo. Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro. Ugeze mu kabare utuma ko inzoga n'ifanta, ubonye umuntu akuze ugatushira ifanta hejuru kandi wicaye uriko unwa inzoga. Hari abagabo hamwe n'abasore banze guheba ingeso z'ubusambanyi, ukabona umugore n'inkumi imitima igahabuka bati. Sister ngo hano ngwino nkubwire vrema. Sister witwane? Nitwa Bacemo mbaha nyene. Bacemo ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tuje hariya kuvugana ntuzobivuge kuko noba ngowe babimenye. Je urira ku Android 300 ntabyo nzovuga kweri. Ugenda cyawe umeze nka wundi yambariye impuzu nziza hejuru kandi ndani yambariye kubiswe kajatabaguritse. Wewe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo. Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro. Ugenda cyawe umeze nka wundi yambariye impuzu nziza hejuru kandi ndani yambariye kubiswe kajatabaguritse. Wewe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo. Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro. Urugandazwa rwawe n'urw'amanyanga gusa, umuzani warawusondetse n'ukugibiro. Mu kazi ukora uvugana n'uguhaye igiturire, akarimi kawe nako guteranya abantu gusa. Ushaka kwica mwene se umuhoye ubutunzi bwiwe, wiri kubeshyera abandi ngo n'abarozi. Ibyo byose Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro. Ugenda cyawe umeze nka wundi yambariye impuzu nziza hejuru kandi ndani yambariye kubiswe kajatabaguritse. Wewe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo. Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro. Ugenda
ugenda n'icyaha umeze nka wa wundi yambara impuzu nziza hejuru kandi indani yambariye kubishweka byatabaguritse wowe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro yewe ugenda n'icyaha umeze nka wa wundi yambara impuzu nziza hejuru kandi indani yambariye kubishweka byatabaguritse wowe ubeshya abantu ngo uri umukristo ariko ukora ibyaha mu misyo Yesu nazaza bishyira ku mugaragaro uteregwe mu muriro mugenzi niwihana ibyo byaha ukora ube uwa Yesu by'ukuri Yesu nazaza twijyanire mu bwami yaduteguriye mugenzi niwihana ibyo byaha ukora ube uwa Yesu by'ukuri Yesu nazaza twijyanire mu bwami yaduteguriye